Crni meteor je upravo pao u močvaru, pogledajte. I mi bi trebali ući u taj... Crni meteor Kako da? upravo je rekao. Morate doći do njega svakako prije zore. A kako ćemo natrag? Drugi crni meteor će pasti, a vi ćete morati ući u njega prije prve zrake sunca. Inače ćete ostati u budućnosti. Poput naših roditelja! Kad će se spustiti idući crni meteor? Tko zna, morate biti hrabri i imati sreće. Što je to? Čarobna struja. Ona će vam pomoći da dođete do meteora. Ona će nam pokazati put? Ako mi dopustite, razjasnio bi situaciju. Naravno, Nikus. Hvala. Ja sam zapravo vodič, a struja vodi vodiča. Ili još bolje, ona je moj vodič dok sam... Nisam ništa shvatio. Ali jednostavno je... Stalno slijedite struju. Nikus će poći s vama. Idite. Vidimo se uskoro. Hvala! Idemo, Nikus! Evo me. Vidimo se uskoro, prijatelji moji. Sretan vam put. Vaša avantura tek počinje. Trebali smo nešto pojesti prije puta. Ranu moraš naučiti da kad zdenac uspomena vrije i čarobna struja poteče, to za... Ne sjećam se da ovo blato bilo ovdje. A kako ćemo sada prijeći? Pješice nikako. Onda samo Nunci može ići. Nije fair. Ne brinite, iskoristit ćemo ova stabla. Super, možemo skakati sa grane na granu. Ne, mislio sam na puno brži način. On misli na lijane. Točno, bit će kao da letimo. Ej, zar to nije kompliciranije? Skočite na lijane i pustite gravitaciju da radi ostalo. Idemo! Zabavno je, leti! Pazi, Ranu, ti nisi Nunci. Jeste vidjeli? Kad ste s Nikusom nema brige, nema problema! Pomoć! Učinite nešto! Što ćemo sada? Čekajte, imam ideju. Ajde! Uhvati se za ovo. Hej, idemo gore, svi, brzo! Požurite, nešto je živo ovdje! Spremni? Svi! Imam te, Nikus. Ne mogu vjerovat, ti bi trebao biti naš vodič. Ajde idemo. Stanite, čekajte! Ne možemo stati, moramo do meteora doći prije zore. Da, ali... mislim da bismo trebali izbjegavati lijane. Trebali bismo se poslužiti granama. Evo meteora, točno na vrijeme, sunce će se uskoro pojaviti. I što sada? Samo trebate ući, sve će se dalje samo zbivati. Bićete na drugom mjestu i u drugo vrijeme. I opet ću grliti svoju mamu. Hajde, idite, sretno! Doviđenja! I meni treba sreće s obzirom da se treba vratiti. Malo svjetla ne bi škodilo ovdje. Pronto, ne brini. Nije opasno, vidjet ćeš. Hvala, Stego. A? Doviđenja! Ovo je bilo super! Vrti mi se. Čekaj, da vidimo gdje smo. Evo, tamo je more, tamo je šuma, plaža je dolje, a skroz tamo... Wow, koje čudne životinje. Klokani! Otkud znaš? Pa ne znam. Dečki, pogledajte! Hej, što vi ekipa radite ovdje? Zar ne želite vidjeti kako će završiti utrka klokana? Mi smo zapravo... Brzo, a poslije će pokazati bacanje bumeranga. Ovdje smo zbog drugih razloga. Ma da, okej, možete mi ispričati dok odemo. Žurite, inače ćemo propustiti šou. Ej, čekaj! Neobično stvorenja ti ljudi! Gdje je nestao? Izgubili smo prijatelja. Nije se teško izgubiti ovdje.
Hajde, idemo ga potražiti tamo. Evo ga! Hej vi, čuvajte glave! Steko, dolje! Dobre, budi se. Baš sam se naspavao i lijepo sam sanjao. A mi se ovdje brinemo. Ali gdje sam? U Mataujevoj kolibi, oni gazda koale. Bok, zovem se Kupe. A ja sam Stego. Dok si spavao, Kupe nam je ispričao mnoge zanimljive stvari. Na otoku Stao Tearo, a na zemlji dugačkog bijelog oblaka. Ovo je Novi Zeland. Da! Vaš je prijatelj možda velika spavalica, ali je informiran. Kupe nam je ispričao novosti o našim roditeljima. Pa jesam. Ispričao sam tvojim prijateljima o ogromnoj životinji koja se zove Goa. Vidjeli su je svi ribari s otoka. Možda je to mama. A kako je naći? Možda vam može pomoći Mataujev otac. On je najspretniji ribar na otoku. Onda dobro, idemo! Ali ne govorimo ljudski jezik. Mi se razumijemo. U redu, Kupe, pomoći ćemo im. Odlično, idemo na plažu. Što znači svi ti znakovi na licu tvog gospodara? To su ti tetovaže. Ljudima one predstavljaju statusni simbol. A koliko ih ima njegov otac? To je tata? Ne, to je jedan od ribara o kojima sam vam govorio. Ali zašto je sam? Mataui, katastrofa, ogromno morsko čudovište prevrnulo naš čamac. A moj otac? Nažalost, nestao je u moru. Što? Moramo ga naći. Ali opasno je, pogledaj, oluja se sprema. Baš me briga, ne mogu dopustiti da se tata utopi. Uzet ću kanu. Što je? Izgleda da je Go prevrnuo čamac Mataujeva oca i on ga sad ide tražiti. Jadan Matauj. Moram ići s njim. Ne mogu sad napustiti svog gospodara. Idemo i mi, Kupe, tako ćemo jedni drugima pomoći. Imam te! Oluja, držite se! Bojim se, boli me! Izdrži, Bronto, sjeti se svoje mame. Gledajte tamo! To je Go, pazi! Što je to? Upoznali smo čudovišnog Goa. Nisam ga dobro vidio, ali mislim da to nije moja mama. Pogledaj, Kupe, tlo ovog otoka je zaista neobično. Pa jako je sklisko. Baš je zabavno! Pazi, Ranu. Zašto da pazim? A? Ne kužim, gdje smo? Gle! Netko je gore. Mogao bi biti moj otac. Tata! Mataui, sine! Imaš rupčić. Trebaš ručnik. Tata, kako si dospio na ovaj otok? Ne znam, Mataui. Onesvijestio sam se kad se pao u more i probudio se ovdje. Od ovih bismo grana mogli izgraditi skrovište za noć. Dobro, sine, a sutra ćemo se pokušati vratiti u selo. Dobro, jedan problem je riješen. Ostalo je još grana. Tata, što kažeš da zapalimo vatru? Odlična ideja, sine. Ovdje nitko ne brine o hrani! Gladan sam! Pogledat ću uokolo. Pazi da se ne oklizneš. Ovo mjesto je svugdje isto. Ja? Ej, dođite i pogledajte! Dođite! Dođite brzo! To je Ranu, našao je nešto. Idemo! Moram priznati da nikad nisam vidio nešto ovakvo. Smrdi! Koje neobično mjesto. Sumrak je. Nastavimo istraživanje sutra. Postaje mi hladno. A meni se spava. Teško je zapaliti vatru. Tlo je vlažno. A, to je zbilja dobra vatra. Što je k vragu to? Pokušavam spavat. Potres! Ko mi to pali leđa? Ti si Go, zar ne? Tako me zovu ljudi. A vi, gadna mala stvorenja, tko ste vi?
Mi smo ribari, nismo te htjeli uznemiriti. Naravno da niste, ali upravo suprotno. Stalno netko plovi oko mene, penje mi se po leđima, a mene to svrbi. Ako je to jedini problem, Obećajemo ti da ćemo biti pažljivi i da ti od sada pa nadalje nitko više neće smetati. Zašto da vam vjerujem? zato što smo ti dali svoju riječ, eto. Koja krasna cura. Dobro, vjerujem ti. Dobro, održite vi svoje obećanje i ja obećam da više neću prevrtati vaše kanue. Dogovoreno. Napokon, ima dovoljno mjesta za sve u ovom beskonačnom moru. Gle, ono je meteor s kojim ćemo se vratiti. Moramo ući u prije zore, jeli? Da, Sauro mudri je tako rekao. Evo, ovo je naš poklon za vas. O, hvala! Bog! Super smo se proveli, ali nismo pronašli svoje roditelje. Bilo bi čudo da ste ih pronašli iz prvog pokušaja. Ja sam se ipak nadao. Najvažnije je da ste nešto naučili. Ja sam naučio koristiti, kako se ono zove... To se zove bumerang. Zapamtite, među svim bićima različitih vrsta mora postojati međusobno poštovanje i zajednički suživot. To je pouka. Istina je, učitelj Sauro, na kraju je Go pristao dijeliti svoje more sa nama. Učitelju, ako mi dopustite, želio bih shvatiti kako ova sprava radi. Moraš ga baciti, ali prije toga trebaš znati. Što bi se to posebno trebalo znati da se ovo baci? Nikus, klinci su te upozorili.